Moram da nagovestim da se u ovom videu spominju deca u mitološkom kontekstu, tako da je osjetljiva tema. Ako vam ne prija ova tema, molim vas da preskočite ovaj video. Hvala. Nekrštenicima se nazivaju duše male dece, koje su umrla nekrštena, i da se javljaju tokom nekrštenih dana. Nekrštenici se smatraju da su po karakteru zla mitološka bića, koje žele da se osvete ljudima, zato što nisu prihvaćena u svojoj zajednici. Nekrštenici se znaju pod drugim imenima, kao što su plakavac, svirci, navi, ali ih u nekim krajevima zovu i drekavcima. Ali drekavci mogu da imaju svoje video, zbog određenih legendi i viđenja ovog mitološkog bića. Verovalo se da nekrštenici žele da naude novorođenoj deci i mladim majkama, da činom krštenja u hrišćanstvu, dok se u starijim paganskim običajima i ritualom uvođenja deteta u krug pripadnika zajednice smatralo se da će se zaštititi dete. Ali zato se smatralo velikim grehom ako dete umre nekršteno i tako ostane van kruga pripadnika svoje zajednice. Pa se verovalo da će tako dete želeti osvetu, pa je vladao mističan strah od te osvete. Verovalo se da se nekršteno dete ne prima na onaj svet, pa se nije sahranjivalo na zajedničkom groblju. Nekrštenici su se najviše zamišljali u obliku ptice, ređe u mačku ili miša, ili čupavog deteta. A za ptice, mačke i miševe se verovalo da su senovite životinje, a naš narod veruje da je loša sreća ako neka životinja preskoči ili preleti preko preminule osobe, da se ne bi povampirili. Smatralo se da svirci lete i da sviraju, a ako bi neka žena čula njihov glas, mogla bi da pobaci, a deca bi se razbolala. Verovalo se da mogu preko noći da isisaju svo mleko od mlade majke. Jedno od odobrana deteta jeste da se tome detetu da ime određene životinje, koja je senovita, a to je uglavnom vuk. A za vuka se smatra da je demonske i senovite prirode i da ga se zli dusi i veštice plaše. Pa se činom davanja imena detetu Vuk čini kumstvo sa vukom i time se dobija njegova moć odbrane od zlih duhova, kao što sam Vuk Stefanović Karadžić navodi zbog čega dobija takvo ime. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!